amagulu gano gati pulesa tigabwika wamanya oti buntu buli kunfumita bana obokaire namunagwa wanaga ekiyende kyalirira mugongo oti kizira ku munwa bakulu bange baafa bati aye tibaafa bati nga nze nja okufa ntyo aye Samiri azira bwidandabye akowola ekiwere kyamugema akowola ino era mbe ndi kuti okuyinga muno nga ndowooza nti TB haiba nkati misuuda aye amakere ndaba muyamba makwabe ekyalo aye ebyokunwa azira n'emmere azira obwidandabye azira Samiri so osobola okutuyambako okubambi wayambako ko Samiri omukyalo ono bwali Why media? Why media? Your best YouTube channel. Muwala onakoma okwidano nga muwala wo tayiranga yamala yayirako kuwano omugala wange ali Kakombe yemulwaire nabaire nga andeeteranga enku ne bando aye yalwala enaku dino yalwala ki nze ndi nitatuukayo bankati mulwaire ali Kakombe gano gaali yafumbirwanga yeyayira ku baana gaali mazemu amaani gaali Samiri afuza Samiri nakola tutya banange muwala wo yeena yandikuyambyeku yeena mulwaire abaire nga nambanga yenaku dino mwezi mulamba guno mulwaire bana abajja okugula amandaazi nabakwati ati Fatuma akula mwesa ayo bulwaire buli kumuluma ate omwezi ogwo gwawo yafuirwa nazaala we kikambwe tunakola tutya tulanga tuziza sente tuli baavu Samiri tunakola tutya ekiri owo omuwala nekiri owaki ekiri owo omulenzi ndi gwala oli kuluma ekiri owo omugala nekiri owo omulenzi kale twa tuliga naye bitusobeire tuzirako ku buyambi bw'amaani buli awo so nga wenkobye olina obuyambi bwabona osobola okutuyambako kubambi Samiri ali mu mbeera mbi azira mmere obwidandabye azira oli bona waali kukowola aye azira bwidandabye muwala we abaire amuleetera nkubuku wano nga bafunyewo okwaka mmere muwala we yeena yalwala eyo yaali mwirya so Samiri ali wano nkonera amagi matyama tebulera omulamu ogi ndi wano ndagira gano nzira genja abantu wobaire obulemu nga abantu abekyalo bakati olakuyamba nga aliwa aliga nga abekyalo bakoba ati bakubire nze ati tomukubira ku isimu waliba okutegeeragana seno Samiri wange bendwire okwida muno ayi Samiri akatimba ak'ensiri kaliwozera akatimba kansiri ninako kiri kabona mu aye tika bekali musa tikatanga onze tunante kuidula mosi oti kasobola ogema omuliro waya ninako kalio mubaato w'omwaka gulere tikatangawo kalio kali musawo eyo yewaleetera nomwewe nti ndi kubona ewaleetera mwewe nize nka ndikirizibwa okuyingira ku munumba ya Samiri naabona kuko ebiri najaniwe ndiwonaye katonda tusaba katonda akuwone Samiri edakuponya banange amagulu gano gati pulesa tigabwika
Bamane oti buntu buli kunfumita bana obokaire namunagwa wanaga ekiyende kyalirira mugongo otukizira ku munwa bakubanga bafa bati aye tibafa bati nga nja okufa ntyo aye nsaala ngwaidako namba emirembe mugala wange ole yakoba ati nze naloba okujja bandandabe nze bandiza omulambo naloba Katonda mwene nali namba aye nze tijeeyo iba yafa ate mwene bena abakazi mugaliko waabwe tabendera irala nga akalulu kalira kunze mbe mazemu amaani mukwano gwange bere yenkwagere mu ngoli mulwaire tenga zena nzira bwidandabyo wedi nga amaani gakuwamu buwe gakuwamu walenga nkuzina nga yoko kenkuzina yo saa eno ndikwebuza kikyendizaako kati kibona Samini ndikwebuza kikyendizaako ku mukwano nga wale nkuzina yo wedi nga n'obwavu bwona bulwaire era ayo oli ofuna kwa kasente munsa ojo bana ngola mu butandika okwira kati mbogotano okugoya muno bando ogandya mubisi ogandya ayire tejerawo kambwe aifumbiro lye lyagwa wale kulia walinga wakafumbiro kagwa kwa mungu kairaira abo bafali bwali ono ne yabugula bule aiba oyo yasengao yakuwa mweda mango yakumpa mweda mafuta mwezi gugule lirwire ino ngabire kugwa Mulungi ali kwa wa media bakobe ndi wa Stamili mukyalo ono omukaire gobatusa kugwa bulisa maani yetumazibanga tumuyamba tumwidandaba tumuwa ne kumere mazibanga tida wano nga tuzako koboli wakasente namere yetumuletera wabula wembaire eyo omwoyo gw'abantu bange benamba gwano mana akanti kanje yo kumbone ku abantu bange tulingo twasala omukago n'abantu bano tinje yo kwanjira okutuuka Stamili mulwaire abukula akolola kifuba kya amaani no ayenga azira bwidandabi abe kyaba muyamba yamba kunibona yezira ebyendya binafu ndagene wano waziza kiriwo mu jokoni wakalu msaga munana mu Uganda esawo munana abantu bali kulya kya misana ayi wa Stamili eza kiri kunyoka ku so kiragabula genti n'okulya kwayo tutwidio bana akufuna so obe yongo osobola okutuyambako ku mumbere neyo bugubye tulimu osobola okutuyambako kuno bwidandabi n'emmere ebyokunwa Stamili ali mu mbeera mbi amagulu ati polesa ati bino ali wano yenka aziza kwa muyamba nzira namba oho Katonda wange kale Samira kale ndidye kulamusaku nakukobera ku kubana ifa babeyo abatubona tomana basobola okutuwaku kuba katiyero baka bando obana abatuweire ndakwire nonkuletere owulire abana ifa bali eyo saba busabe Katonda era kaita nfaga noti tolekera kusaba era oti yazidi byabaire mu bibitemu bamuwe ku buyambi andetere ku mmere owulire bale kwida kumbona bana so nze kutaku kubona oli mu mbeera ki emyezi gyegire ndage ku kuniba abatuwako abakaire batuyambako mbakubire Stamili ali mu mbeera mbi
wabanga bali muko na batuyambe awulire amina kali bananze kandeke stamiri wano kanange kikumala mu amani waje kubona kumwina engoza kwa mulekera ndiya zidi yolisigira mutinde kugulira kyoliko baje na kwedo mbaire nga tigulira naye gumusuda gwa amani katonda wange katonda akusasire akendeze ku bulumi atwigwire na magiro buli atufune abana atuyamba kuko tufune kubwida ndabi tunayo ku kubutunda gutabagema kabiri guna tugema kabete kusola kutugema katonda mulungi ndo alanga yetiro alanga kugunno kasobola kulwaza mulwere kayanze nabagenza ana kasokobe oguno gwanda ulo ze guno gwanda ulo tidige gwavwa nenzira gendaga ebeza muntu aidala nonga mulwairwa ayi mama watyo eyategeka nebunga gano tikibungo kya bulo nava gano walindiriza ekirako